Dumelang ka lapeng, ke a le amogela go semoya ka Gogo Magabo. Ge le gore ke mathomo o tsena channeleng ya rena, re tlo gopela gore o subscribe, o like channel ya rena, o gotle le the notification bell. Ke a tshepa le tlo ipsina ka taba tse ke le tshwaretse go tsona mo go semoya. Ke a leboga. Okay guys, ke rata dira reading ya rena ya today. Yeah, this weekend ke the weekend prediction a re bona gore na dilo tsa pele di tlo sepela ka sebopego mang manyelo a rena ba reng ke eng molaetsa ba re tshwaretseng yona ya botlhokwa mme ke yona ka yona weekend ne re le mo go yona. Okay, ke na le the Hierophant, ke na le the Five of Staves, okay, I'm going to take these two. Ke na le the Ten of Pentacles, ke na le the Two of Wands. The Page of Wands. The Renewal. The Seven of Staves. Okay, ke tlo thoma ka the Hierophant le the Page of Staves. Okay, so weekend ke bona gona le mo le roto ya gona mo le ro o ya go khwetsa mantšu a wisdom. Okay, mantšu a botlhale, mantšu le gore a tla ba tshwere knowledge e ntšhi mo le o ya go thuta se sengwe, o ya go learna, o ya go grow spiritually jwale le jwalo. Ba maybe le ka ba le ya dikerekeng tša lena goba conferenceng e itseng kore whatever you're going to attend this weekend, this is about spirituality. I get it can be about religion, but mostly it's about spirituality. I get about your spirituality. I get maybe le le ra o e felo, but maybe ona le video le ro ka itheletša this weekend le ro e tletše kudu ka mantšu a semoya, mantšu a kgothatso, mantšu a lerato, mantšu le ratla ba a go botša ka the divine power, the divine light. I get o tla ba o theletše molaetša le gore o tla ba bolela le wena le gore o tla kwa gore o ke molaetša gore o lebane le nna o tšwa go mangelo a ka mo le o tla ba kry guidance a ke re mape le your spirituality as a person. Okay, mangelo a ga ba bolela gore go ntse o fela o kopana le bona batho ba ile gore maybe ba tla ba o fa mo knowledge ka spirituality gore ba go aga mo moyeng ba go guide maybe mohlomong ka ba le motho le gore maybe it's a motivational speaker o fela o theletša mantšu a gaga a ile gore a go aga as o le motho jalo le jalo ba re yona ntho e ke ba re e tla bula di-creative ideas tša gago o tlo thoma go kgona kwa mangelo a gago ba bolela le wena ba go romela those creative ideas a kere ka re ka nako tse dingwe di atla but wa di doubta ka nako tse dingwe di atla wa feta wa di lebala, you don't care about them, but go na le motho le gore this weekend a ka bolela something e ka ba over the TV, e ka ba through a video e tsenya YouTube or TikTok or wherever or mo ile rona tla ba wa attendile gona o na le mantše le gore wa go bolela a ile gore a tla go thatša mo pelong a ile gore a ka bula gore a ka bula se sengwe mo go wena a go lemoša something moya wa gago pelo ya gago mentality wa bulega wa thoma go kgona kwa those creative ideas ka di tla mo go wena wa tlogala o ke dauda wa tlogala o ke nyatša ntse kgole ba re ba nyaka go bona mafolofolo mo go wena ke mangelo a gago ba nyaka go bona ba le mafolofolo o le motho le go rata go šoma o sa nyake go tšea di-shortcut ba re tšhelete ka sele go wena ba etša di-shortcut tšhelete ya šomelwa ene ebile o se ka ipotša wa re ke tla rapela ka kgopela modimo tšhelete ke tla phasa ka kgopela badimo ba ka tšhelete ba tla go fa yena ga fela ga ile gore wa šoma ke
tlhola ke bolela ke re a ona gore o tsogo go tse beke tletse ka tšhelete ka mo ikhusa tsona jwa ka a o kgonagale. You need to get out there o ye o šome ke mo e le gore ba tlatliša dimpho tša gago gona. Ba bangwe dimpho tša lena ditšhelete makhuma lena ba lefa ona through mebereko e le e berekago yona that salary ke di-blessings tše badimo ba bolelang ka tšona. O seka kwa re tšhola ditao la mola goba ro consult ro botša re ba bolela ka dimpho ditšhelete makhumo jalo le jalo wena nagana gore wa tsa keng something's going to diragala out of the blue a kry tšhelete eo eng goba ba setse nano right maybe ko tshwara lotho maybe wena a se wena motho wa tlo tshwara dilotho ba bolela ka eng ba bolela ka mošomo wa gago ba ra ko dumela maipathutsi šoma o tloga o šoma o tlogole go tswafa o tlogole go balabala ka mošomo ba o fileng ona o accepte o appreciate o šome gore o kgone go kry-a di-promotion ka re go ka kgotsa le gore o šoma mo o šomang gona but ga ona energy ga o bontšhe mafolofolo di-managers tša gago ga ba kgatlhege ka mošomo wa gago obviously di-salary adjustment o ka se di-kry di-promotion o ka se di-kry akere mara ga o šoma ka mo mangelo a ba re šoma ka ona o tlogole go tswafa akere ke mo e leng gore ba tla dira gore mangelo a gago ba tla bolela le bona telepathically gore ba o fe salary adjustment ba adjuste salary ya gago ba e oketse tše tšengwe ba bolela le bona telepathically gore ba direng ba decide go fa promotion jalo le jalo ke ka mokgwa e le gore lehumo la gago le tlatla ka gona ga ona lehumo la go tlotla all at once le tlatla gannyane every month that salary ke lona lehumo la gago that's ba tla fela ba re e šomiše gabotse beela for tomorrow try go saver o se ka tsena ka ra mathata a ditšhelete o se ka tsena ka ra dikoloto tše dintšhi and then ba buša ba re ke nako e le gore o tlo thoma o lemoga gore go na dilo tše dingwe tše le gore maybe o fela o di dira kwa morago o sa di fetše maybe o starte business e itseng mola business e sa re thoma go golanyana wena o thoma o losa hope wa e tlogela o thoma something maybe o studiša something during the way o tla ba setse o sana kgatlhego o tlogela ntho le bego o e studiša goba o tla ba o ena le this creative ideas o ntse o sepela le yona o nyaka mo knowledge ka yona o ntse o researcha mola le mola out of the blue ga o sana interest wa tlogela ba re ke mo le re tla lemoga gore ye ke nako ya gore everything o ithomago o tshwanetse o e fetše o se ka thoma selo wa se tlogela se hengile mo moyeng nto ngwe le ngwe o ithomago make sure gore wa e fetša and then ba ka mehla ba re gore o kgone o dira selo se fetše dira ntho e le gore wa e rata o passionate ka yona akere dira ntho e le gore wa e rata o se ka dira ntho e le gore o bona bomoketekete ba e dira wa re okay le nna re ke e dire because ntho ela ga e a se one of your creative ideas ga se one of your dimpho tša gago tša ba o fileng tšona obviously that's why ka mehla o thoma selo wa fetša wa se tlogela ka baka la gore ga se mo mading a gago o mongwe le mongwe o na le ditalente tše le gore di mo mading a gage okay ka buša gape ka ba le the 5 of staves ka ba le karete e rego mo go wena ya re the renewal okay go ba bangwe le ka receive like melaetša ya go tšwa mangelo a lena le ka receive through ditoro ka division ka intuition and other senses as well akere batho go na le molaetša le gore ka o receive ka nako ngwe re receive melaetša ka mehla phela re receive but re itšela fase ka nako ngwe o kry-a that molaetša wa itša gore maybe ke di-thoughts tšaka ka nako ngwe o kry-a molaetša o le gore o tlatla ka intuition wa fetša wa ignora ka nako ngwe molaetša o tla ka toro wa fetša wa ignora wa se itšele tlhogong wa fetša ebile o e lebetše like ba re pay attention to melaetša e le gore e tšwa go mangelo a gago go na melaetša e le gore o tlo e hwetša okay and then ba buša ba re ye ke beke e le gore ka yona go na le motho e le gore o sa tlo mo tshwarela go na motho mongwe sala o dira something kua morago kua o tlo o tlela ka mo monaganong le ka no ba ile gore le sa kwana le sa boledišana goba motlho mole a le sa kwana jwalo le jwalo but motho la o tlo o tlela mo monaganong o tlo le gore dutse le busy out of the blue a no o tlela mo monaganong and then ba re o seke wa ithibela the minute a itla mo monaganong o seke wa ithibela ga e tla monaganong even everything that happened between wena le motho ke e tla tla step by step gore it's like o lebeletše video o lebeletše movie e reveala everything step by step what happened and then ke mo le re tlo kgona go hwetša bonnete ba taba gore okay actually this is what happened maybe wena o bone ka dilo diragatše ka tsela itseng and di se diragala ka tsela ye nngwe ka kala gore o bo sa tšere ke maikutlo o tlo kgona bona nna go diragetšeng and o tlo kgona go understanda gore na why go diragetše ka mokgola why motho la actile ka mokgola goba why ke actile ka mokgola and then ba re you are going to find it in your heart go ka tshwarela mothoki gona motho le gore o tlo mo tshwarela diphošo tše a go dirileng tšona in the past
ene go plek kere o tshwarela motho doesn't mean gore ba ra gore boela back go yena o thomo phela le yena gape, because already you've seen the true colors tša mothoki wa mo tshwarela and then you move on ka bophelo ba gago. And then ba re go ntse o tshwarela this person go ba tshwarela batho ba ba o fošeditše ba re ke another way le gore wena wa heala wa fola mo moyeng, ka re go sa tshwarele batho ba bangwe ka mehla go ba gopola o ba etla mo monanong wa gago ka mehla ba tliša le ba dilela pele thoma ba bohloko o thoma o kwata o thoma o ba lebala ka pelo. So ba re go ba forgiva go ba tshwarela ke a way ya go heala, wa fola wena mo moyeng wa gago wa kgona go tšwela pele ka bophelo. And then ba buša ba re go le wena motho santse o be curious ka purpose ya gago on this life. Ke potšiša rena wena what is your purpose? Everyone re leng mo lefase mo le o na le purpose ya gagwe. Wena what is your purpose? Ye ke nako e la re o thoma go find out what is your purpose. Okay ka buša gape ka ya go the 10 of Pentacles, ka ya go the 2 of Wands, ka buša gape ka ya go the 7 of Staves. Okay, ga ba bolela go na le dimpho tše le gore di tlatla mo go wena, maybe already di tlile, maybe go na le tšhelete le o kgone o ihumana from somewhere, tšhelete le gore o bereketse ka thata goba tšhelete le o e filwe goba tšhelete le gore o bo e savile o e hweditše, maybe ke policy e itseng jalo le jalo, then o kgone o kry-a tšhelete tšane metuarile jalo le jalo. A kere goba o kry-ile wa ke salary ya gago goba ke business le gore wa itira e kgone go tlišetša letseno le le itseng. Ba re tšhelete ene o yang go ikry-a goba o setse o ikry-ile, ba re o tlo hwetša o fila mo monyeng wa gago gore o swanetše o e šomiša ga bohlale. Ke mangelo a gago ba bolela le wena ba go botša ba o sebela mo tsebe mare e šomiša ga bohlale, o seke wa e waster, tšwela pele ka o saver, e šomišetše dilo tša bohlokwa tše le gore wa di needa, o seke wa no e waster wa e phatlalatša. Ke thute o šomiša tšhelete ga bohlale. And then ba buša ba re weekend ke weekend le gore o tlo ke thuta go ikemela, stand up for yourself, ke ntho e le gore ba e nyaka. It's okay go fela o ya ka ntle o nyaka di-advices, it's okay go ena le mathata go fela o ya ka ntle o botša batho ish mathata ka 1 2 3 4 5 ba tla ba go kgothatsa, but ba re as a person you need to stand up for yourself. Yes, mangwele le modimo ba rometse batho ba ba mo lefase ba ile gore ba tla ba go thekga ka mo le ka moke wa fa a shoulder to cry on, but you need to be strong as well. Ba nyaka bona that strength that they gave to you. As when a weak person, you are a strong person. We are all strong, are weak. Weakness e tliša ke fear. Fear ye la felete re dira gore re feletse re dira dilo tša go se be gabotse, re thoma go nwa majwala too much, re thoma go ja di-drugs, maphelo a rena a tlhakatlhakana. Ke fear e tliša all those things. So ga ba nyaka bona that fear, ba nyaka bona the strength in you. And then go ka ba le some challenges here and there, like yona weekend eneki, and then ba re those challenges ba re go di face those challenges, di face ga botlhale. O na le challenges you don't even need to face them, o no di lebelela ba kgaogana le tšona, they don't mean anything to you. Ke di challenges tše le gore botse di nyaka go sucker your energy, your positive energy, so don't give them your energy. Akere so ra gore o tlo choosa di-battles tša gago ga botlhale, dintwa tša gago o di choosa ka botlhale, o se ka kgotša e le gore wena o feletse ba ntwa dumela everywhere mo yang gona. Ga motho a ka le bolela something o setse o kwatile o setse o rogana everywhere, wena o setse o rogana ebile ba setse ba go tseba se ba tseba voice ya gago. Go na le gongwe motho o tlo no go gata e le phošo goba ka bomo kgaogana le yona wena, ke an energy vampire, ke motho o nyako saka energy ya gago, so kgaogana le motho o. Go na batho bangwe re phela le bona mo lefaseng ga bana di-soul, go na batho bangwe re phela le bona mo lefaseng ke di-shape shifters ga re tsebe, go na batho bangwe re phela le bona ke di-lizard people ba change, ke di-shape shifters ba change jalo le jalo. And then go na batho bangwe ke di-energy vampires, wena o mo lebeletše ke motho o feleletše, but you don't know gore that's an energy vampire, that's a soulless person, ke energy vampire. Gore a survive, gore a kgone go ba strong, o swantše a sake your positive energy. So o seke wa entertainer batho ba mohuto nowe, protector energy ya gago, make sure energy ya gago ka metlha phela le on the light.
ga ona darkness le o santse tsene ka re bophelo ba gago e tle tlhakatlhakantse bophelo ba gago e feletse e affecta ditšhelete tša gago e affecta relationship ya gago le ba lapa la gago. This weekend ke bona e le weekend e botse mo gona mo e le gore ke bona o spenda some time with your family le enjoya le ipsina go le monate le tshega mmogo. Ke seo mangelo ao a se nyakago, ke seo modimo a se nyakago. O nyaka go bona kganya, o nyaka go bona lethabo ka lapeng. Ga le thabile le kwane se family le palela baloi. Ga le kwana le thabile se family, the negative energies, the entities, the dark forces ga di kgone go tsena. Ka baka la gore kore together as a family le thabile. A family that prays together stays together. Le palela baloi ga ba kgone go le tsena in between. Kare ge le weak as a family ba kgona gore ba tsene ba le tsene ka bogare ba lebelela o khelo re bile kena the weakest link, and then ba thoma go mo šomiša yena a sa bone. Ba tla šomiša yena go attack lena in the family. Ya ba motho le gore ka metlhaga le gona ka mogae ka mokhi le setse le tseba gore hai letšatši le ka se fela ga botse o swantse go feletse go ena le ntwa, letšatši le ka se feletša botse o swantse go feletse go ena le dikgagano. Ba mo šomiša motho mo sona mafeletšong o tlo kgwetša a tseneletše ka re ga bona in such a way le gore ga a sana control, ba controla monano wa gage kore a sa kgona go nagana ba mo controla. Mafeletše ba kgona mo fa setlhare se le re tlo se berekiša godimo ga lena, se le ba tla ba le attacka ka sona yena a se aware. So ke some of the things tše le re ba re o tlo di tlhokomela. A family that prays together stays together. Ke a leboga le be le mafelelo a beke a mabotse a re kopaneng beke tlang. Ke a leboga.